Fil-bidu jena saqsejtek, bro, għatlek xinu jdejqek. U għatli il-gideb, u xkienet miktar mal-lista. Laqizmu. Il-laqizmu. U ma niddejja xnajten li jem ċertu nies. U ma jilaq xajdu li ta' ironix. Minni xed najrek. Jek najrek, najrek xi defett li mandekx. Jek it-telaq. Speċjalment jek it-taffetwa nies onesti. Jiena iktar li esperienzajt il-laqizmu fil-industrija tal-film, meta kien hemm ċelebrazzjoni. Ħala, bro. Jekk trini nitkellem fuq għal-est li nitfalla xejta bomba fuqha. Faqqa. All right. In-nies ġew avżati. Ħaraġej. Hemmhekk fejn vera dar kollox għalija u għall-industrija. Jien kont il-Kanada u approachjawni Meja u MPA. Bħal mamlu darba by the way. I did not go to Meja. Meja came to me to confront the Prime Minister. And I did it gladly and I will do it again. Għax għandi ċertu firepower, mux li huma m'għandhomx, ma li jien lest li nuża. U approachjawni. Niftakar, Abigail u Simon Sansone. Abigail ewwel kienet li laqatni għalt li jidħol fil-meetings u hekk għattela jinġej Madonna, ma'kom. U bdejt tħalt fi żewġ meetings u Simon Sansone għalli għanamlu l-kampanja naħseb tkun included tajjeb inti. Konna xi 6 nies fil-bidu, naħseb taf minnhom ma dawk it-nies. Mhux se nsemmi iktar smijiet. U jiena kont jisni neutrali u ġabuni għax kienu jafu li vokal kont bniedem honest, trusted, niprofa nkun honest kemm jista' jkun. U kont stajt nġib nies magħna biex jgħinuna waqt il-kampanja. Mela. MPA, meta kienu bdew 5 production managers kapaċi ħafna u għadhom sal-lum. Imma kollha s-CV tagħhom kibret fi żmien nazzjonisti. Mhux qed ngħid għax hekk, ma kombinazzjoni għalhekk. Issa, wara li tela l-Labor u kien hemm Johan Greg, ix-xogħol kombinazzjoni bdew jaħduhom ħbib tiegħu. Minix kritika l-bib tiegħu għax mhux kollha, imma hemm minnhom li huma nisewwa employers tajbin. Wieħed minnhom nista' nsemmih l-ex commissioner Ellen Gilbert Greg u Henry li wkoll kien kitib li jitra biex nieħu l-fondi biex imur il-Kanada darba. Probabbli kitibha dik biex jeħles minni u nitlaq mill-iżola. Imma ġejt lura. Għandek mod vera stram biex tagħmel l-endorsements, ent? Le, nista' ngħid li all right, Bernard Engelbert. Imma mbagħad xi 5 snin wara anki ċempilli biex naħdem miegħu volja ġejt blacklisted minn kull lista. Imma mbagħad sirt naf għax no one else was available. Għatlu thank you vera napprezza xtaqt nagħmlu ma kont il-Kanada. It's not worth me coming back. Għatlu qabbad il-daw in-nies, qabbadhom. So napprezza ħafna. Imma kombinazzjoni bdew jieħdu x-xogħol huma. Issa għalfejn ngħidlek. These 5 people on the MPAA board, they could not easily go to people and tell them endorse us in this campaign. Għalfej, għax ma kienux jieħdu l-maġġoranza ta' xogħol huma. Allura these smaller people, the PAs, I endorse jaw dawn in-nies. Mela dawk l-employers li jissa jieħdu ħafna xogħol jgħidu you're backing them up, mhux sentik xogħol. Għax imbagħad il-battalja issir kif fil-fatt saret partiġana għax tkellmu dawn mela nazzjonist kontra Labor. U hekk saret. Aħna provajna nimminimizzaw li dawn in-nies jibqgħu jieħdu backseat. Sewa. Mela, ġibt 10 partiċipanti, bejħdu ieħor kien hemm xi 30. Jien ġibt 8, 10 minnhom kienu minn film, forsi ġibt 8, u l-20 oħra ġabthom Abigail mit-television. Għax kienet taf ħafna nies. So, jiena s-selling point tiegħi ta' dawn in-nies kienet we are going to speak up, not just to lobby for more funds and respect, but to also expose the injustices minn our kontratti, minn our ħlas, jew ħlas start, dawn li qed jiġu exposed issa. All right? Allura mela le nagħmluha because we need a full package. Billi jkun hemm iktar flus, ma jfissirx l-industrija tkun tajba, jekk ħajkun hemm iktar flus minn regoli, ħajkun hemm iktar abbuż. And that is our next fight. Yeah. It is definitely my next fight. Mela, allura all right, nagħmlu hekk. So kif ħanagħmlu hekk? L-iktar film nominat waqt il-Mediterranean Film Festival kien Storbju, a.k.a. Blood on the Crown. Jien dim fih. U vera Storbju. Għax meta ġejt lura Malta biex naħdem fuq Terence Malick, kelli xi free time. U għallu li trid taħdem fuq daġi Matej, u ħdim tuqu. U ma rridx nidħol
minn xi xaddejt minn dak il-film. I mean, waħda Jekk l-esperjenza ħażina daqs il-film ħaġa waħda li jiddispjaċini. nista' ngħid li dħalt biex nieħossib l-extras. Yeah. I had help from other people with experience to help me. Yeah. Dħalt indunajt li ġimatej into the shoot, tiġa kienu impjegaw xi 500 extra. Fuq il-kuntratt li tagħhom ma kienx hemm address. Għatlhom daw kif ħadd tibatulhom iċ-check ma nkomx address għal-oops. Jiġifieri daw ħajfissu li ħajderġu li wara l-flus. Il-bniedem li qabdu kien xi bniedem fl-statistics biex jħossib l-extras għax kien ħabib. Għattilhom, tridu tqabdu l-xaħat li jaħdem fil-films biex jħossib l-extras. Anyway, għamel balbuljata u tħaltijena. Mbagħad ma kienx hemm biżjed extras, l-extras li kienu bukjaw ma rridux jaħdmu iktar, ma ċemplhomx u klaqt. Imma 6 xhur in-nies bdew jibatuli fejnhom il-flus, in-nies ma jafux, in-nies fuq Matthew Maġġi ħajwellu. Mhux hekk. Anyway, dak ġast biex xaddejt minnu jiena. Għalfejn is-sitwazzjoni hija mnejka. Mela, konna tkellmu fuq ċelebrazzjoni. Ċelebrazzjoni, ħankompli fuq ċelebrazzjoni. Laqna. Għalissa. Mela. So jiena ħajnkix fuq l-affarijiet li ġara fuq Storbju, immaġina x'istorja kienet tkun. Mhux waqt il-festival wara li tuħ dawk l-awards kollha nikxfu x'ġara. Ċelebrazzjoni t-tim qalu li alright nagħmlu hekk. So jiena I collected a lot of documents, very sensitive documents for my friends. Ħafna minnhom ma kinux komdi li batuli, ma kienu jafdawni. Dak iż-żmien, illum le, x'ma ġara xejn. Ngħidu aħna mhux għawdu naqsmu daw l-affarijiet kollha ma Matthew ma jsir xejn. Qed nirriskjaw. Għalhekk weġġajt ħafna wara li ġara li ħanejdlek. Għadhom għandek daw id-documents? Għadhom fl-emails. U għadhom għand il-persuna li battom. Li suppost waslu x'imkien ieħor, ma waslux. So that was my selling point. Kien wieħed mill-każ li rridu nikxfu apparti l-korruzzjoni li kien hemm involut. So kien hemm interview promised ma' Times of Malta, isma' u kienet parti mill-programma, kien hemm interview biex inti tkun il-persuna li titkellem x'ġara ma ġarax. U mbagħad di campaign evolved. U bdew juru l-ċuħa, xina t-tulun isma tamlu statements bis, palma jamlu l-lum, meja ħarġet statement, bla 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 bla. MPA, meta toħroġ statement, għax dal-axar għaqdu, ħarġet statement, bla bla bla. But nobody knows who you are. People need to see faces. People need to see faces who they can recognize. Yeah. Bħala atturi għamlu kampanja. Iġbet naqal-mike naqa viċin tijak. So, għamlu hekk kumbat. Imma min kienu l-ewwel uċuħ li ħarġu? Iż-żar. U ħafna minnhom kienu n-nies li buttajt jiena. Tom xiex veret titfaw dak il-PA u l-makeup artist. Meta l-miljonarju li ju board member, eżempju, qiegħed id-dar jew qiegħda d-dar ma tagħmel xejn għax qalet busy jew għax he or she is too snobby biex tiħossib party. Għax jiena jekk ma jkun hemm 6 xhur mingħajr film, it's okay. Noqgħod niekol mill-friġġ tal-mami u d-dedi bħalma jagħmlu ħafna minnhom. Mhux hekk? Allura jiena ma tarax noħroġ nirrekordja nifsi nagħmel kampanja. Tom, le, xiġifieri turi l-dawk, u għallu li għandek raġun. All right? Għallu li mela, all right, ma bdew joħorġu Abigail, all right, ma konċ nipunta subajja li Abigail, ma Abigail kienet face prominent, għallu mela, l-ewel which noħorġu mela kien Abigail u Simon, u bdew joħorġu Tony Attart u hekk. Sewa, Abigail, the big bulk of the work, għamlitu l-editing u hekk. Unbat ma kienx bizzejiet, għalfejn ma kienx bizzejiet, għattilhom issa l-istorja ta' Storbju x'sar minna, kif ħadd ma ċempelli biex saqsini x'ġara, għavolja bad dawk id-dokumenti kollha. So aħna kellna bridge ta' persuna bejn il-campaign u l-media. Right. Times of Malta. U f'daqqa waħda qalu li they're not going to take that angle. Għattu għallur, setta jduli wara li the campaign evolved, ħriġna n-nies, wasalna viċin għall-iskop. Is-setta jduli, għattu għamara, jew ħatqabdu l-nies vera prominenti biex jidru, or I'm going to pull out the participants I brought up. Għallu li le, ma tistax tagħmel, tlhom iva nistgħamelek. Fl-ħar mill-aħħar ma tlaqtina għalejthom ikomplu. And it broke down. Għax ma kellhom xi jgħidu. Issa. Għalfejn it broke down. Eventually, Johan Grek, he promised an increase in funds. And l-funds qatt ma telgħu. Allura huma x'qalu. If he promised this, let's stay close to this. And ma nikxfuħx, ma nikxfuħx ġara fuq Storbju. So we had it up close to him. Specifically, x'ġara fuq Storbju, ġviri, in-nies tħallsu eventualment? Eventualment, 6 xhur sena wara, mill-ismajt jiena. Sewa, dik mhijiex ħaġa normali, le. Mhux ovvja. So, the funding they were getting in bulks. Imma Harvey Keitel McDowell ma nsibx istennew dak iż-żmien kollu. Film ma tagħmlux hekk, le. Ma tagħmlux hekk.
U kien hemm problemi l-fondi, ma nafx, ma rridx inkun naf, kien hemm ħafna taħwit. Il-kritika tiegħek ta' Storbju primarjament hija illi kien hemm nies li ma kinux qed jafu x'qed jagħmlu fuq l-HR. Le, fuq kważi ħafna iktar dipartimenti, il-producers ma kienux jafu x'qed jagħmlu, ma kienux jimportom li qed isiru dawn l-affarijiet. Production manager kien vera green, kien raġel sewwa, ma kien vera green. Imma ma stawx jaqbdu production manager ta' esperjenza, għax il-production manager ta' esperjenza Kien jikolhom. Eżatt, kienu kollha kontrett dal-proġett għax daqqa waħda l-Arts Council deċidew li they produce a film. Fetu kumpanija, and that makes them directly responsible, because if you're going to open a company, you are the employer. So if you have to give me a list of the bad things that happened on Storbju, what is it? Fottaw in-nies tħallsu tard, nies mhumiex esperjenzati ġew roles ta' responsabilità li jkollok in-nies taħtek, mhux biżejjed flus biex tagħmel proġett, nies barranin igergru, mistennin li jibnu set li jiswa 2000 meta tajthom €200. Right? Il-film ħajsir xorta. Il-film anka jek tinqatel il-kameraman pal marina fuq rast ħajsir xorta. Mela, tlaqna?